Ne znam točno kad je spaljen skate park. Skate park je bio zadnja zgrada koja se održala. Tu je bila ilegalna štamparija, to možete naći u puno knjiga. Točna zgrada, ona i danas svako malo obnavlja dozvolu uopće za boravak ovdje. I iz badanja bilo je policije, bilo je hitne, bilo je svega i policija je znači nakon svega toga počela raditi jaki pritisak. Bilo mi to sve novo kako bi se postavili na skvotiranje i na na naše gibanja i onda su nas onako na silu po noći izbacivali, maltretirali, privodili u Njehevsku, tamo smo bili redoviti, svaki drugi vikend obavezno do 10 ljudi je spavalo tamo. Posebno veliku vrijednost ima u tome što u novije vrijeme jako iritira neofašiste zbog ove svoje dvije crvene zvijezde. Isto da smo prošli tjedan sastrugali dosta njihovih naljepnica tu po kvartu za dom spremnih HČSP, tako da se može lako povezati tko devastira ovaj spomenik. Spomenik se dosta često križa i napada, a zbog toga se dosta često i farba, zbog toga su zvijezde crvene kao da su nove. Kad sam vas vidio, ono mi tako drago da sam malo se povratio. Bilo nas jedno 6. Za obnovu spomenika? Da. A koliko ih je radilo u Vesni? U Vesni? Puno. To će vam ne vidjeti, to je ogromno bila. Sigurno preko 200-300 ljudi je bilo radilo. Pokrenuta 7. svibnja 1955. je prestala sa proizvodnjom 2003. kada je otišla u stečaj. Iz stečaja je otišla nakon što je 90. privatizirao jedan od tada dosta poznatih tajkuna, kako su ih zvali, Josip Gustić. Malo bijelim anđelima, ukratko tribina, direktna akcija, direktna demokracija, antifašizam, pjesma i pirotehnika. Naše aktivnosti ove sezone prvoligaške na tom stadionu, na našem sektoru se sve više i više smanjuju. Razlog tome je jednostavan, policija, prva liga, mafija i 12. imamo osnivačku skupštinu novog kluba gdje ćemo sve svoje aktivnosti prebaciti jednostavno na novi klub. Znači u ovoj tu zgradi živjela ono krema suvremenog hrvatskog pjesništva. Slavnik koji je tu napisao Vojcu hrabrosti, Ivan Raos, Prosjake i sinove upravo u ovoj zgradi, Antun Šoljan je napisao Kratki izlet ovdje, Josip Pupačić je ovdje živio, Milivoj Slavićek. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Marš se bliži kraju, ne brinite, brzo će i grah. Pročitat ću pjesmu od Milivoja Slavičeka iz Štrakovičke. Vrijeme je da stvaramo gitke sonete. Vrijeme je da pobratimimo pravila i ljudskost, zakone i cjelovitost. Vrijeme je da pobratimimo putanje i život. Ili još nije vrijeme i nikada neće biti. Živio Gornik! Ovo naselje je zapravo jedan divan primjer urbanizacije i izgrađeno je u vrijeme kad je već Trešnjaka bila zaposjednuta divljom gradnjom koja je oko ovog naselja svuda postala. Ono je došlo u sred te divlje gradnje i planirano je bilo da po svojim obodima ima javne sadržaje, međutim ovo je jedini javni sadržaj, taj u kom se vi nalazite, ostali nikad nisu izvedeni. Kino je bilo otvoreno do negdje 1999. i početkom 2000. se zatvorilo, promijenilo se nekoliko sadržaja ovdje i da bi na posljedku se otvorio DM. Više ne pamtim odlazak u kino kao kvartovsku aktivnost koja je tu bila, recimo za sve koji smo odrastali na Trešnjici, to je bilo odlazak u kino pa u Purgera i za ugla na picu.
no, palomita, que no, que sí que no trabajo yo. Vuela paloma y di que no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. Dođi Miška.